non la so como জীবনা তো পাই কিছু পেন ni কিছু tamite lo di ka choro su rap su group ka an কিছু থেকে ka dukti ke la an de la sta ke la so aman jiwa ini no anda ni kita lo ke kita Karbi Anglong Digital News Forum aro kimi nang kachingjok. Harogat Subdivision along pai ni phai ke thomarni Digital News Forum aro arong etikangsi mo angkur pachisak nang pu mathasi kijapon linji atum arhil chebak ponlo. Karbi Anglong Digital News Forum amai pu ratis rongphar dihin rimbang Donelson Timung pachithang bang clear hon tisolapen sai hem rimbang Stefan Teronatum chitongdo. Pilo ini tunda Haradhat subdivision ang kalong Haradhat subdivision digital forum ang kalong alabangso along itong katang por kami alabangso kami along digital news forum asong ang susi sa ko si palong si pan agwalin same performance sa mga kapag dan West Long District lakukan pada pin ada Harogat Subdivision along subdivision apa sih ngomong sila bangso Harogat Subdivision Digital News Forum along pakai non bisa poji kilang cari poji kan kajian online news channel along sedang ke hai hasil lopi along hasil channel sar presiden Kono, lapian Vice President, apakah hin langgam berarti Vice President apa ke? Mispas, bagi abang lagi, terus sirah, abang masuk itu, lapian Secretary, abang bagi kerjaan news channel, abang lagi let's see kini, abang masih Assistant Secretary. Sebagai secretary aktif kono, tapi nampak assistant secretary bangke dalil alam masih langsung Harogat Subdivision Digital Forum kijapon se bangke aktif kono. Lapan kenangan aku ke konti location dola stabila bangke alam itu mungkin telah jadi agency executive committee kami bangsi lah papeng pelang doang aku bangke halas agency alam itu MOS 2021 Sorkar pen monsa malamdon chetok derapi kopi koson pensi lamdon along kidoan a close kapachun long chia puthak maya long chingki chingwai pedo Karbi X Revolutionary United Forum mate chihek pen KERUF amai phu P dili terang kacharipon amai along kongchun bang long ki be pen ajok mai ke phalam thela pen aluhi kapachini apor enponlo Mayalong aluhi amana peng pen Karbi Anglong SP Sanjeev Kumar Saikia chitong dunsi abarim song trok kijapon atum lapen kedar satum aphan Assam Police pen ki pipon our sai ki pipon thek ji lapen kedamtang akes ban kedo an kapajut dab chi aphat lakchar ka am thewan iglo lapen nili jungjung hin ben lang tum pan chuning ring tung labang song ne mangke la 2021 la so MOS la so abang kapachun peme thek ji aphan bang kor inang po labang ni tum puingtung lapen la son taksi cadres leaders to aphan ongdung case to la so case puthak tame pinangang deng bangke dolo non ki jut chelang dol lasu ki jut chelang kapachun chelang tum pan case kapajut daprang ja pan bang council tum tame lapen state government tum tame lapen law and order tum tame ke claim dolo labang so long unan ke prapen kapachun da pan puame alam timang sipiniwan lo la sila nitum labang so me tame chuning rilo labang so ke sa prapjin pet pachun nang po lalo lapen rehab puthak bangke MOS close angding ki tokdo montame ni tuma ke theklong bangke ongdung angding bangke rehab kichun namde dolang hala siala mangso close ating pen kapachun edja phan council tum matha peme nangi lapen
kamat happy menangi puni tung ke pu deng ke la hello MOS 2021 long bangke Autonomous Council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo lapo si song trokatum der responsible kali lapen alang li tame lapen council tame responsible do la sa arpudo ko po si rihe pa puthak katiki tame ba sakuri tame lapen kapre ka warsai kipi tame council pen ke claim unang deng ana bangke song claim barim tompan keders atau pan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bang si pinyame pen klang lo lapen la so puthak sini li alang tuman me chuning poning tung implementation aku thak Karbiang Autonomous Council apa state government pen kona kira prong la pen ani tum kan ning sabe ningkang sam puakrong bangke ong oke puda mathai we onsa me isi hinia bangke council hin pen kasira bang kido bangke la hello la council hin pen kamatha ke teklong bangke suri phokyap anuti na pan akirap pilo la bang isilo thetan lo ta hai mene council pen hin bangke sipani to hin pen bangke lana suri phokyap ke akedor akirap kali laposi kapre kerawa towar dolang pulote claim bari makeda sompan kelang pon akenang soddo ko bangse tum pudaming tung lapen MOS council long isia department do laso MOS is department pensi implementation puthak kapachun damja puthak ake hai Dilip Tirang ICS alangli hin pensi MOS angdeng ka singwai angdeng kami alangli pensi singwai rapet claim down rapet claim lo lapen lang tum close ating pen angdeng ka pachun jo palangli hin pen kabor ini tum tek pon long lo lapen lawang so angdeng pensi ahut pen ipong ni CM Karbiang long alangli pen tamel MOS ka pachun dapan isi hini ka singwai lapang le tek pon long lo la ansin itum thek bon long cholang la pen state government pen hin bangke non ningkan ke thom ke choklo stame state government pen MOS saputha kang nirap kasing waira kapachun ya pan ko bangke ni tum thek long lelang kathar sar pan karjakang tung nam no Karbiang long pen angtan district sit kepalong karbido da karbido man kapaching thor phanang ni tum close number 3.6 long council ke sing thak konang deng sit lo rat pan pachini tiba oh ini ke la ini tum song trok pe chitok la so record piece record long la MOS 2021 long la do lo 3.5 dan 3.6 la bang ini tum katu we Karbia phan kira ponji phan la kamatha ponsi ni tum song trok pen isi ka chitok do la bang ge isi bang 3.5 lo la halada ki do Karbi tum anta SD status recognize kalilang la sila so bang India government pen nitum cetok lo la atum prabjin pen implement pu la so implement na asap su ka siksa bang la lo Ladakh Karbiang long do buru atum ta Ladakh ST Hills la so adimana tum doko la posi asap su la son technical si problem doko posi la isi apornang nangkok lo hes tami nitum pulo isi time bound pen la so la bang implement nangi pula pen India government tum kroy lo tami la bang nitum midyang no la pen publicly nitum la bang pachini tungte la hesi la pen ge 3.6 lom bang ge ada ke do Karbi tum lana ni ke panchayat pen claim mom lo he panchayat la pen la bine MLA tum la pen MP tum claim mom lo sitame methang Karbi tum si methang si development akam la pen kapre ka chingthur kam claim ji puni tum India government phan la pen Assam government phan ala ni pistok suni tum demand dun lo nitum song trok tum chingrum pet pen si ke India la pen Assam government tum kroilo la si la 3.6 ne Karbi welfare autonomous council ke prabjin be hadak sengko la bang ni tum han prabjin ben sengko ni tum han bertan nanglil asal non 125 constitution amendment akan di proses bom lo masuk proses det penanglit tum MOU MOS 1 MOS 2 kichu ni pan aru kan der na तो लगे पार्लियामेंट लोग सेशन दुलते लगे एमनी फिपो गेला जोंग सी एमनी बुलते गेला आर्टिकल 244 within bracket 2 la bang ta implement po la bulte kado we phan bang ge suman ma ge direct la dak chiban un poi tu central pen अच्छा से ला aprang KNLF तुमके not below than autonomous state aprang के पनि stamin to चिtok दे लो ला बके से ला सोचे तोक दे पेन पिन तुम ला autonomous state ap thak बके ना तुम system के पे stepping की तो लगे ni tum mala MOS 2021 la so preamble long ta ke tok do ni tum 244A la so chi song ma ni tum ing tomte
ละเป็นนี่ตุ้มน้อมละให้ผมสินี่ตุ้มเจียงไว้ผมโลจิทิกผมละเป็นมูลาบางปรับยินเป็นนี่ตุ้มสเต็ปเด้งเราตุ้มมาสเตอร์พุทธกจิpolitical matters kuisi subject itu oh angkut. ini Lasino nak kerja kantung bang kena kun ke dalam tang to ane kan ke September 9 ni ke BJP March lap. oh Lasino BJP tong do kipomi mak mon kipang ni matik belek party tong pini to cakap. la ke ni tum situation lang det po ni tum BJP doer nang ipu alam ge ave ge lagi BJP ge ni tum BJP long curam ta curam UI ba kongres long ta curam UI PSSC long ta curam UI ni tum ge independent six organization ge independent ni tum siapor ni tum stamin ni tum time and situation langi time and situation jong si favorable pulte ni tum ge engke mission step sideng thank you 21 aningkan ni tum song trok jelang si India government Assam government lapen Karbinglong Tungma Council pen song trok jelang si ni tum agreement cetok lo Karbinglong Parman lasi pini bangke ningkan ke thom kecok lasi ni tum la bangso ningkan thom kecalok si kecok si katalon lasi ni tum leader doan phan hang si ni tum song along gitu kecun ce pen ni tum ko son si mane song cetok depen ni tum ko son si kereng nai ma pola hai pen si pini bangke bidi suri ke sipi Mane kesalam bangai di tum nonta gobe me jiki waila. Lasi kesa bangke da sonido. Isu bangke hainas lapen isme non hainas. Lasi non hainas ana bangke la tum pajudlo. Tapi hainas mane hala bangpan abob. Suspect lo he abob. Kona de bom bob der. Komane ban kidnap mat patilot. Olahai bangke hainas la tum pali lo. Lasi hainas kes bang la tum non police tum investigate bom lang. Lasi la tum non kendep ni dah lo he. Sami hala so kes bang non sabso la tum gop men tum bang cingwai bom lang. Lasi hala ta jupi judapo. Pan di sini tum cingwai lo he je non 70 ne an ke tum akese pajut lo he. Lasi non aku 70. Akese bang apai bang ali he. Asa akese bang non aku 70 pajut tu pusi nang isang. Oh kali nang likar itu mesen lo, ye alama ning yang jiwi bang Karbinglong ke kopini son bang agreement dulu politik kasorsar tu pik lata holam, ben hal tum kasorsar ta hidi ju arjumeo, sita me kasorsar we ka tum ta la tum ta tensit for all pe panang pu chok chimati, la tum ta attack bonam thegi ma theki, apa ini tum macam tok nang ko kopi pot ma, la ke hala jitu ni tum manang pu dunwek tum ta chini. Je ni tum ni hanghe ke tensit pen pidai buke sita me isia system pen lo je alar bangke itum Karbinglong no dobong Thomas Council ke reservation kali ST phan ta ni tum bang che tok bang lo plo je ni tum kon lo 35 seat bangke ni tum Karbinglong so 9% tum che tok lo la si non la so Karbinglong so 35 tok der bangke la tum seat bat mati 45 ni seat bat mati la si 10 seat bangke open for all pinang ko bang lo plo je Karbinglong ke Karbiat kali da bangke da tu Lasi ati India ronalong bangke ini ber kai pan pareng ngong nang puke poisa nang bipe ba det solai long le lasi det ke solai pulote kaddo go kai de nang pusi la tum pulo je 100% ti tum diman lo tame 100% ke upay velo 35 dhala pilo po 10 bangke lage nang tum reservation bi nang lo open for olang pu ate ni tum chidi lo he ye dang inglong so ke itum si ong mati no ta kada long tin ta bang kai du gal mati non tame bang kai nang pat ulu pu same kon sanang pat lo di lasi ini tu mata lah hela kecojor pu bang nang pu bang la kecok ci apo su kecojor kali lagi ate kecojor ya arak ku pilih itu Karbinglong kecojor ke itu dikar ta we aku pikam lo kecojor aku hala tum da nang kecojor det punang puta audikar we apo su ke ye hala tum da Karbinglong sor mati ye kapre tum xyz nang pu la song kep o song throk tum bang ke sit kep kecojor det ente alang tum ke kopi lo eklem theke di ni tu manang sorsar bang enu ni lo he lage ton sorsar no sita me hala tum mithana jima tha ame hang keng tong kopi lo di ni puji he hala non ke hangjo tum di ni tumang sorsar tum piniar ni Karbi fan pilo wat teke di ni tum ga 35% bang ke reservation man thek lo hala tum pilo wan theke hala tum ke kali galang ta ka hili dun lo
asong men upil hai ta la son dupik ka hli dun tu na si labang ke ningoi mi melam hai je ni tum laan hile kaman che song pen ni tum foreign pen ti dum dolo hile kaman che song det pen na phi aku ni tum ke tok chok che henten punang pudun bang ke ningoi la kalam lo hai sita me la ke ni tum malam phan direct ningoi ye ta chima thanang pu lan cho lamang ke 2021 อันนี้กันเป็นอะไรที่คนจะตอบได้เป็นผู้พิจิตรเรานำอันนี้ ka implement pulo tang te bala clause wise dam pulo te la ke du ji hai di ni tum che theklong bang la pulo lak lipi da long lo anpar ke nona son la gopine ko bala soinik school tang ho gopine solar tang ho pen ke la package mukha hai package mukha nang li lo anpar ke la B.Ed college sa gohala ke ba hamre long kimbom lo sonak thak si non ke bang yelang arni bang ke ni tum kaprek scheme hai la tanang li po nona li tulang hai pela prime minister ta bang lo mati la se prime minister long i somang bong pen ke la B.Ed college ke tang lo hai teng bom lo lai theklong lo hai anpar ni tum case mukha nang withdraw pilo lahai da ningarong lo hai pen ko no recently pini SP bang pulo je song pho tum bang ke mane stipend long lelang na se so stipend bang ta non cikloni pena philu dang te nang pipo busi bu hai ciklon thom thom pan na se lahai lo hai non ma theklong bang ke aku la ke clause bos la ke political metar pinak mati nili tum ke chitok der lo umpare baki la government tum kam lo hai lagi ni tu thang ta dak pudunu thika chitok la son bostu je agency ta papa dun agency pa common ka chitok bostu ke dari kuma ta larune chitok tang lo pulote alama lalu ase nili tum ka chitok der lo ase baki bang ke la government no kam lo pen government atum ta nili tum thalam lo hai je la non BJP atum non ingkan ke thom government solai bom la surti mane ka do we ni tum te ka lo hai la non son all india long ka chitok tum antame chunun labji pusin tum ning te do hai mungkin bang ji MLA election na kami nang itu nak kira song hin itu election itu bang ji song kacau sikit ni tum ke non ma ke chingwai belang hai sitame la ke muni tum nang dot ke do hai je lan che song pen ke pene election thur dur son te punang hop bang do hai same ni tum la hai political lan ma non ma ko de la ase mo ke bang jilang adi yong si chingwai do pulo tak te ahok lo politics ke le jon nang pula ke ni de lo hai ka do go be india so tuman ke election ke participate ke hen limati participate nang po lancar di bangka. Apol. Asal hai isi ajung tu la song sabang klaim pari pintu pikno mati di. Desla tu mufan ba boring apa di song dulu mah. La tu, ala nitum kaca toklong kalau lagi close 2.4 lo mungkin 2.4 lo ada la parametri hai. La sebata panji do an penon ini la karbeng long polis pa long stame penang fan ke una kipi una ja kongdutik ke klaim ja kong la kipi ara do la bagai pani kesini the. Sila so bukan nanti tunggu pindik hang sundu. Mana nak nanti tunggu song klaim pari la nang kalau kena nang cik pi poneng di sonja.